tege nıgıttırıp, tirlep, pişip, işlegende ittirip düşürüyem. Обязательно прям mükkenimligine. Papa yolur. Samıdır şu istiyor. Selam dostlar, biz Bishmuncha avuluna qonaqqa keldik. Birida ko'p balali oila yashay. Ayupovlar oilasi. Bizning hunarlari bizda ko'p ta'mli oshlarga pishirishga yaratamiz deydilar. Kelali, o'zi bizning oila bilan seni de tanishtiramiz deydilar. Rahatlanib rizo bo'ldik. Ham biz topshiruvimizni boshlaymiz. İsenlermisiz? İsenmisiz? Eydəgiz? Oo, bizni zo'r oilalari bilan qarshi oladilar Ayupovlar. Nishi xallarigiz? Bir kelish, eydəgiz, turdamisiz? O'zimiz albatta qonaqqa yurga yaratamiz chunki. Rahim etdigiz, eydəgiz. Mana eng ilk ko'p balali oilaga kelgach, men ularni ismlab, har birisini tege qoz papkasini sanagansiman. İsimleri nechik? Mana 5 bola subhanallah, bunday ko'p balali oilalar bik siyrak bet hozir shunday ungan bo'lgan. Nechik sizning ismlaringiz? Alimanda tepishigi yo'q. Meniki Ilshad. Ilshad. Meniki Liliya. Liliya. Meniki Sümbül. Sümbül. Benim ismim Rüşat. Ruşat? Rishad. Rishad. Tepishiginiz? Tepishigimiz Kerim. Söylep ketdingiz Alimni Alfiya opa, Irig opa, nechik siz bilan shulay motor, zo'r, totuv oila bo'lib yashaysiz? Biz o'zimiz bolalar ko'p yaratamiz. Mening endi boshqa bek tilagim bor edi. O'qituvchi bo'lib ishlarga. Bolalar yaratqanga. Bolalar yaratganga, onasi endi men bolalar bog'chasida ishladim. Oğlum olayım hockey sport türleri bilan shug'ullanaydi, hockeyga yuring. Olay ishlay boshlasak biz boribizda birdan, bizda onday bir yo'q. Irat ishini men ishlayman, xotin qiz ishini sen ishlaysan deb turmaymiz. Men onun bilan, u mening bilan, u o'zi power konditer. Biz Kubay bilan birga yashaymiz. No, uyda kim oshlar pishirgani belgilayinda aytmasagizda. Ular pishiraman, men de pishiraman. Men ismini olishda vaqtda endi u bolalar bilan qola. O pişire. Ne için men 5 bola olib qaytmadim? Chunki menim erim konditer tugul. Mana uzgan yil ularga Ayupovlarga ona dona degan eng buyuk qishlar bit, eng yuqori ism beralar. Sizdan qarshig'izda Rishad Ayupov chiqish yasang. Ne deyip yazıp koydum yana yalan akkara toptamaz hiç yoramı en iyisinin toptarga. Bizim kızlar jırlı beseler de jırlamayız dediler çünkü onlar ipi sodalar könetini tort pişirerler. Hem başkalar. Hem hazır mena da nerse pişirip qarayacakmız bugün. Gübediye pişirүү sirlerini aşacaklar. Bizning o'zinchalik shunda biz hatta ipiden hatta kibitdan sotib olgan ipi de aşamayız dediler shunday. Bolalarga motor bezalgan shek-shekli pechenyelar olib qaytsa da ular itib qo'yalar ekan. Mana shunday bolalar da bor. Hozirgi zamonda g'ayri ko'rsatadi. Biz bugun gübediye pishirishaymiz shunday. Nersadan boshlaymiz Alfiya opa? Qomirdandir edi shunday. Qomirdan. Жылымсал су, жылымсал süt salam, bir qoshiq draji salam, drajini salamiz. Mana ezgina bir osh qoshiq bisuq salam. Ham bir qolg'a tuz salam. Ham bu bir gübediye qomirdan shunday. Ayy. Ondan sonra şunda bir iskergeniniz var mı Alfiya opa? Kişisine qarab bir o'ngay ya o'ngmay. Onday yeri var. Bor. Turtlar pishirganda, shek-sheklar pishirganda shulay bo'ladi. Bugün bilamiz endi men o'ngayli joyda kishimi yo'qmi ekanini. Alfiya opa, mana narsalar tog'im pishirasiz? Gübediyedan, ipidan, narsalarni bek yoratib, mana ovqat zakaz bera. Gübediyedan tashimda men shek-shek pishiraman, turtlar pishiraman, qahva pishiraman. No endi kundalik rizqlar pishiraman endi, belashlar solam, pishmoqlar pishiraman, mantolar pishiramiz. Ya'ni yumshoy pishirmaydi menim. Ya'nidan qolib, mana shu akrimina butun narsaga da o'rgandim. O qizim yordamlashaydi, Kubay birda biz ikkov butun narsaga da ikkov. Bizning Xalidiya iqtaytnishi shu qomirni bosib beralar. Qomirni. Anilar kuni anilar yol etib turamiz hozir qomirning mana eng pishroq ishin Liliyaga boshqa beramiz, topshiramiz. Mana qomir aybat chiqsin uchun, yarishmasin uchun narsalar bilan ishlarga kerak. Ну, он теперь endi, o'zlantirgan kerak, чтобы uyabishmadi qulga. Сначала nida soatda kerak o'zlantirgan. Anari to'xtada da можно. Hozir bizim Liliya o'zlantirib ko'rsatdi, ayting. 13-14 yaşlık yigitlari bor, hamalar üzerine ungan kelin izli, şu kundan
пожалуйста, 5 мунчада Лилия әзір 9 яштан ипи сала башлаган һәм 11 яшта 6 класс укучысы хәзер безгә Гүбәдия камыры әзерләп бирә. Biz xamirni bir 5-10 minut qina yol ettirib olamiz, o'zlaridan turib olmoqlab. Onun içinde işçilerini ezirlep, xamirlarni bo'lgalab qo'yamiz. Yol ettiramiz. Bugun endi biz zo'r Gүбәдия pishirishamiz. Ayya ola bilsa. Нәрсә пішірақ ішіне яратмасам да, бұнысын мен башқарақ білем. Міне шу. Илшат, мен де яқшы қатын. Bizning mana tabanning endi birinchi qoti әзір. Gүбәдияның hozir нәрседән башлыйбыз? Гомумән, менә бу дөрес айырылмый торган пропитанный дибез бит инде ак майы менә в меру гына булган Гүбәдияның сире нәрсәдә япа? Нәрсәләр менә ярамый ялгышырга салганда? Иң аска төпкә инде кырт салабыз, кызыл эремчек дип атала. 3 литр sütünü qaynatıraq qo'yam. Sütüm qabara boshlab bilan litr yarımlıq qatiq mashina ustiga solam. U men irimchiklarni, irimchigimni süzib olam. Suvun olgandan so'ng ozgina tubida suv qoldiram. Shuning ustidan 1 shashka yarim tirasi pisok solam. Ham shuni bulg'ata qaynatam, u men bilan shunday qizil tusga kirib. Hozir dügünü solamiz üstüne. Әле moy салырга кирәк түгел. Yo'q, moy solmaymiz. Менә шулай. Dügün, алдан dügünне иңе күпәрткәннәр. Япалар без килүенә. Хәзер 3нче кат Әлфияпа нәрсәгә? Йомырканы угыштан уып, 3 йомырка, 1 Гүбәдиягә, менә уртача Гүбәдиягә 3 йомырка әйләнеп чыга. Хәзер салабыз yüzüm. Hozir shu ishlik ishini bir 10 osh qoshiqi bilan oq moy sepamiz. Bir Gүбәдиягә 10 osh qoshiqi oq moy. Аны инде алдан eritamiz. Шулай oq moyның инде сыйфатлысы булырга тиештер. Gүбәдия почти русча әйткәндә әзер. Хәзер инде өстен генә купысы калды. Без әйдәгез хәзер өстен әзерләйбез аны. Менә Әлфияпа, бу якны Әлфияпа бирде, бу якны мин бирдем. Biz бергәләп Аюповлар белән күп балалы гаиләдә Гүбәдия пешердек, һәм без сезгә барабыз дигән исем куштык. Менә шулай җәмәгать Аюповларда кунак булдык. Күп балалы, матур, үрнәк гаилә. Бик зур рәхмәт безне кунак иткәнегез өчен. Без тагын киләбез әле сез риза булсагыз. Хоккей уйнамыйча калды. Шигырьләр ятланмаган. Җырлар, биюләрегез дә күптер. Шулай бит? Шулай. Килегез, көтәбез. Исән сау очрашканга кадәр. Сау булыгыз. Илшат, кримме мин хәзер чыгыйммы, ничек итим? Мен 35 яшь. Мен Гүбәдия камыры түгел, бәлеш камырда әзерләгән хатын түгел. Һәм мин хәзер үземне бик тә неловко чувствовать итә башладым бит, слушайте. Синнән булмый дип тартып алды миннән уклауны, хәтта тиз генә үзе җәя. Как ясаң? Нормально, слушайте, почти симметрия, почти геометрия. Бүген килеп кергәч өстәлдә тора иде минем иң яраткан торт. Муравейник торты карагыз әле, аны Лилия безнең килүгә пешергән. Ла 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 ла.